Kasin Paul Parish uposlong haga khatway tarik benai rempang arhajar arpsau. Kalau pelong ia kemas berkhoi ha pelau jeng ke parish. Ban pelong ia ke jingjai precision. Bat ha ke negisngi. Digi hajar ngot kipai dunget negi sub-district. Bakentup ia ke Sadau, Meliam sub-district. Pomlakarai sub-district. Balaimer sub-district. Haringkat bat kipai dunget ki bawah negi weipat ki parish kilawan banyan dan mentalang. Ha kemas berkhoi ha ke port stem. Ya kemas berkhoi lawan menterwa de Father John Madur ubadi Vicar General Barim ke Shillong Archdiocese. Haringkat ke jingadan lang ufada Tobias Kharngap Kenta ubadi Parish Priest ufada Sylvanus Nongkendi ubadi Assistant Parish Priest ufada Janice Nongneng ubadi Assistant Parish Priest ufada Albert Di Mawa ringkat kiwi pat kilingdo. Nang ta kiriunyam bat ki kena puli na ki snat nyam badan ha pa Shillong haringkat ke jingruai basatanat na kasin Blaze Choir. Habakran na kemas berkhoi hadin ke jing puli. Father John Madur uloong, wo Jisu priang sumpah yakinong pop, buat ukhot, yakinong pop bandan hajan jungu. Buat uloong, baki pait dunget kidan kam yakijing snay ublay. Habakran halor kijing puli, Father John Madur uloong, bangidan kam ban pendret jeladi, buat ban ong ublay ban pun khot jeladi nang pop. Father John uloong, bangidan kam bentur daladi syublay, belada ngijan syuu, ngijan ruk syakabalang, ban ngidei bandan kaman ban ailat ublay, ban kata yangi kembasya, ubapang yang lingkut bansyak kata ho Jisu. Kibidon bentalang agini Krishna yang bini ke Paris ke Juni. Kan mau iki bun ki gomuni ini pulang hakmat jong day try kanra na benta ki Juni ki jingger ku ki jingger do ki jongu ke banidon kam ke Paris age jing saki dari jong ki Juni. Warga jingwat telat lengki pendet pendiam kejing sekri juni ublay ne ban penpo penteng ya kini ke Paris ke bagi serong ke bawani idan benta hukum beper nerubas dang jong Islam laya yo shibun ki Ilele bon ki kumgaway ka Paris. Nerubas ng yung snam. Ter panilayo ako yaway lengdo patmay na gani ka Paris ka juni na kabani sungo yuglay badan ringkat patiro at kani ka por ban ya simantalang pati kani ka juni kendo lang juni ban kadon burong yuglay ban saki ilagajong ka juni. Nangta mungkin tray balang nilai layanang nilai dan ke general meeting jala Paris Pastoral Council banyak proyek dak bon ki banila banle na kabenta ke Paris banmanta kesni suamin kenjo atat segala kayom bertemai jong kebalang jong kayom len ismudan waktu kata-kata banyak yang yegeni dalam banyak lum langkum kawai ke Paris ban pendon burom ban ikan pamen sien dan iwe akijingen kejing sekri yo play try kan ha ka kertang pa bakupun bakuman siem bakoi amen kejing aye jong try jong Yesus Christ ba kejing ye jong play lam ba kejing slok jong man siem bakoi kin don rengkat athi baro rengkat Koblay, me ubaong, pabesa akidolut kiba baik kat kiba shida.
ai pada ke jingai jong me in long kita kipai ai ki ba mes no pha ban shong ban sa dau trai juni Jesus Christ ukun jong me ba imbat basin sha rin kat ban me age jingalong kuwei jong men siem bokoi ublei junam la junam Hau Moses baru Aaron habau ubiu udon hakas ni do jong ya ke jing up ni ke jing ke thei ni ke dak tho ba ke killa jing pang yang tho li hakas ni do jong ya uta dei banwan ye lam sha ling do Aaron ni sha unu na ki kun ling do jong uta ubiu ubapang yang tho li ulong ubam khoi ulindo unrayu ubam khoi udon jimpang hakasni khi jong ubapang yang tho li udai ban phong le ki jan ki balakat bat kun I no rang ai la nyu khi bat udai ban tap yela kermiang suntur kebahaneng bat un perta bam khoi Singkuli nagasiki beningkong Paulus bukut seki Kristan hakurin. Kupara larapi bam larapi di nilarapi le elu tule eke baro nagabanta kaburam uble. Wat pentut ya kicu leki krik ne kabarang uble. Kumbangnya yi ngalapersyang banten smobhai kibeu baro haki eki bangale. Omna kabawat yala kecong kecimentoi. Henry ya kecimentoi cong kibabun. Kenang bakin lakin. Tulong kibabun put. Yanga kumbang aru ngalong ucong ukres. Katim cong kan. Troy dan ringkat bagi kejimpulan al gospel berkut kakum Markus. Hakata kapor Bopang yang ikut lawan Tuhan Yesus. Pada badem kosil berkepat jingerau na uang. Ladam memon mela dan berkut yana. Yesus pat lasmosen EU. Lakneri lakti bad wakta EU. Bad lo ong hau ngaman tukut no. Margum jam yang ikut lajak na balap berkut EU. Teu la bidong tinge eu, barula pano eu shisendon wong. Pet wat ye ku breu. Ndre kilet bak peni la de holingo. Batu terwai jingai ngo la benta ke jingpin ko yepi. Kabau Moses la hukum. Berkan long saki hikmat breu. Ndre tau breu la lej, barlas dang bani ko ba shapang gatan. Ban bin piang ni kani kubor. Hadu o Jesu, na shu banet rum shepo shnong hakabapau. Henry lasa jaka kinja. Bin ban kibreu lawan shu nakeleng saudom. The gospel jom troy. Ngilayo snow
hago gospel bersno tenat hadu kata bungtu bopang yang luput uan show Jisu badang badan fosil lakerpa jingarap no uwong ladam memang bela dan perkuat ya ngiwan negaju kejingkut hagani isi barok ngidon kam ya kejingis ne ya jong play barok ngidon kam ya kejingma kejong play bat ngiwan show Jisu bat shibu shibet binbut yo halente kelenti jongani wisno nama ngikwa barong kumbo ong to bopang yang luput ladam memang bela dan perkuat ya ngidon kam ya kejingis ne ya jong play Henry ngidon kam tang ban pendrit telade ban on ladam memang bela dan perkuat ya ngin sngong thu ya kan ko gospel menta kesni dan ba penya de ya kan ba kejing pule ka baling kom hadirin bo Jisu ulakta yang tu bre ubapang yang luput ulaong khilet peni hakileng do bagin dup pe bagin dup sakhi ba philakoi ban kindup IP ka sernot lane ka sertifikat ka bangi ong ban peni ba philakoi ban menta phila ban wan biang syak kun phila ban wan biang syak tentel phila ban ya de lang ban ya de biang lang bat kiwe pade ki para pre kata ka an kebenaran Moses beraron kadangnya hakopor jong Jisu don kam panlit pani hakilung do hakotopor ki bakhamstan lesi ki bakhamtip ki jingpang bagi bapnya ki bakenhun ki dei ki lingdo ban kumta ki don ki bor ban ong pi mlong ban shonglang ki we ki bre na markan ki jingpang ngin sno thu khamha ladangi phaidien aslam mensyua haba wan ketuga klam kobin ngisung thu kumno ban shong ba ong ka tier sarkar ki por isolation shong marway wat ya dei ban no yo bit yo saphyang ke jimpang ngisung thu kan no ke sintom kan no ke jenjan ki tu bukli ki bangat ke tu ke jimpang ha tu por ngin sngam thu kham hai ke ni gospel yo no bupang nu kut namar umla bani lang ki we pade jibre umla ban shong lang bakti lapun khat yo om tang ne kikur ki kha kilok ki jor lapun khat ru yo na ge jing la le ude ban shong marwe ude ban sa marwe ka ai na ge tu por nama bagi pun Israel kedang yai inti berpoi sekali ke balakulan bagi shong ha ki jaka share dara joki shong khamnya shong khat berkumpul dalam malu bopang kide manusia bagata ke simpang konom sapyang siapa kenhun morokoi henrei lagi skap hai ke jimpule ke benengkong katul ke jimpule ke ong kat ba udang dam ye kata ke simpang Umdei berkentai sendon yu, umdei berkentai du yu, henrei kat udang dam ye kata ke simpang kau dei bersyong maru nang konom sapyang ke simpang umdei bikin pensakhan yu kiri ai ke jimbang tambah syarut long syarut ke jaga syardara uyo ayo kabang tangbang udai berpikiran ni kuwe mo pembagi orang kata ka ai jikok jikia lari ka ai haji wat haba keren ru udai bandai lagi sentur nang bukyang jimpang unam her unam sapyang kumbahi kai yang aku por ko dei pun ki kai kan ya pun le pun tai thati sai ki tak kamas pun tak terter kan pun kan ke tempat ngirun kam baniasno bakabang rengin dei pa ngirun kam baniasno bakatun rengin dei pa banong ba ngidhe ngirun kam ya ke jima ko jong le ngirun kam ya ke jinis nei ke jong le kabusno tenang tolong Jisu knere lakati bak ukta ya ukta bopang yang ukta ya ukta bopang yang don di bawang agama dar Teresa idon kam banjan sublai berhangung ijan yublai ijan yu hagabalang ijan yu hagijin kok bokut ijan yu hagis
Bakin pertanyaan ladang memon melakon kupuya. Ngide bener kemon nagal yang joni bansya bong jisu unta ya. Ngide bener kemon nagal yang joni kibopang nagal yang joni kibopok banong jisu ladang memon melakon kupuya. Bat jisu pun koye. Jisu pun koye. Tangga ngide bansya ayu pun koye. Ngide bansya ayu bong tai. Kumuto bopang yang pun balik so Jisu ngerti aku cakap aku perkuat yang iru kunju hangdong ini slow kumailong hangdong ini slow ham ye kani ke jing ye ke jong lay ke jima ke jing snake ke jong lay aku sakalan jong ke jing lalu aku jing ublay ai ya jing pentikna balama ya kipok Ngilang kam bantur sekali. Bat mengibat, kum kebalang, ngilek kum noladadan di para kijongi, kibapang kibasitom, haga bersih, kibadan jonge jinge bersih, ngim kentai iki, ngidwai naga kentai jaki, ngiberslori iki, badan kai sekali, ngidwai naga kentai jaki, boblay unta iki. Bat kumbo ong Paulus apostol itu kintian di hadbu jonge jingkule baar jongi bentar kesini to pertubuh ya na kumbanga pertubuh ya Kristus Paulus apostol pertubuh ya na kumbanga pertubuh ya Yesus Kristus kata kembali deh kan ini dia membuat jong Yesus Kristus ubakloy bama ubakloy benpai ubakloy ban isne ki popok ya kiba le ko pokas hanrai Jadi ukor imdei pade ban saja ban keren ya ke sisa. Kilendo haka kitab Leviticus kita kipang. Kidon kami itu kipai. Sa karpang wajah felang begitu pak. Isne itu bopang ya itu ukor ya itu ya sisa bopang. Bakun tahun dokter kuno bersumat, bakun tahun dokter kuno berlat yang percaya. Hapreng jongi kan long ke kami snai haba ni keren ya ke jinsisa bagi om ki para jongi kiran ke jinge hake jinge mesti reulai uli snai kan pendui bahkan semai ni, bahkan long kita buat kita moncong ni, kesmai jong bayi long bom kita, dau kres utrai jong ni. Amen. Utrai undan rengkat pati. Rengkat pati du. Do kentiu yang lagi dono. Ye kentiu tu sau utrai. Do niai mu yau utrai utlei jong ni. Kasong hok hak kadei. Dasisya dalam basong hok bat kabadei. Kadei ti jongi bat jing penem yang haman laga por bat kerjakan banai mu yami. Ko kenra ko pa bukuit ko blei dran bor bat bom jukon. Namar hami ni im
ni khi bat ni long bat ta vai dan don na ke ni ga met ni yo mat om tang ye ko bor jong ke jing suma su her jong me ma la ke si nrei wat nun ta hiru ni yo mat lupa ya ga non nu na jong ke jing em bom ju ko namar da ko yo piang ki so nang kong jong ben siem dau ba me la perni pa jong jisu na ki bayang ni kermen ben yo ben ta shi ju nam age jing maya pas Baro kebangga tahu kinya roh ya mi. Namar lembau pun jong mi. Utrai jeng Yesus Kristus. Dago bor bagi jeng trei jong mensim bukul. Me ai jeng em bagi pengkui pententang ki baro. Bag mem jusange bandung malade ya laupai. Nang banadu kami adu kesep kesni antarwai kakinya kakiam bukul. Sya keterteng jong mi. Namar kata putrai kerpat red yamin barau ju mensim mensoba batun kuat pententang di kini kitin ai ki banyuan ra pententang di ki bagian kelalong kamet batas nam jong pun jong mi putrai juli Yesus Kristus ubala hukum yangi ban penderita yakini kijing baya namar maui hagamit balai tino yu ula shim yoku pada gabai mu yami ula duai kerku ula dia ula ai ula isinran uong do shim batoban nagani di baro namar kani kalong gamet jonga ya gaba onai ti na gabenta jongki Agaju kerukom kendalala yaman ula shim yakuri pada gabaimu yami ula duai kerku bat ula ayaka lagi senran uong do shim batodi nagani kibaro namar kani kalong kukuri jong kesnam jonga jong kejutang batmai bat bom cukun ya gabaon perni naga bentai jongki bat naga bentai kibobuan naga bentai kejimat kipot Toleh kani banten mau yang Namar kata putrai bagi penentang yang kisah setong like em jong pun jong ni yang kini pat badan buram jong u bagi kiu jong u seren badro bagi ap dia nanti kejiwan biang jong u ni terwas ngamu habis yang kini kejingnya kemukui bat kebain. Ni kerpat yamin topeng kejing terwaknya jong kebalang jong bin bat kubur ya ujingnya ubada kejing yap jong gelaman dan penyesuk yang i bat mehi. To ai bamangi bat besar dan presnam jong pun jong bin bat i baon pendap dan siem mukui jong ngin kelalong kawai kanet kawai mesiem au kres. Tuan penjana ini menong dijing terwa bom jusut kami nang berinyo ye ganom pateng lambat balaji jungi kerpange rengar Maria keisuti bukuan kerpni jong blay rengar Joseph bukuan kurim jongta lambat apostol bukuan pati martir bakrau buram rengar barkiru bukuan para Agibani syariah beliau jingarap dari jingi saik dan makram kut jungki akmat jungi. Igrapat putrai to ai ko mo jiknya jiknya sujun. Mungkin roy kupiang ya kasuk kasan ha kapakai barangoi. Subha bagus ham hajine jing e ke balang ke grim ha kapakai. Ada jing alam syakri jume Pope Francis usharai betul jumalang. Bishop Victor jumalani am jungi. Nuhun ki bishop ki mendo ki dikon ki rumiam bat ki pajone bamel penong ya baru ki paj bamel penong jomne slow snap ya ko kanan ke dua berat dan kata ni yang kesan juga ni parish simple apostol ya ko mel lumlang bat na khot hangya matun pa be sun haitin sunai jomne lumlang halati kumbaro katsaba Ya kiman ki para jungi singrang berdentai ki balaklan no
bagi tu baru tu berpun subhai me shwa berpun plan nak kena kejadian tu pediang iki dah kejadian cakap mal jomni hang tang ikaman bandon bagi hunang nak kuram jomni dah plesu try jomni dah pamatasi kepatai ya baru kejadian dan aku bertahu kan long kami beli pabentor agilang kawai jongan semaku baru kurang bagiaro junah jong blai hakmi ubakin do ini pop jong berpertai suki toy ke balakat syage jing kawai jong ukun langra go kumrat nam sung hok pamenwan rung ko ing jonga rei song tang kin sip jonga kasekia nam ta jingbian la sam komunian la ver sestar Shista Atra. Kemudian Tuhan barbo ya kata kejenbam dan kebadashi jani yo jingin lau pres utrai jongi. Amen. Utrai undon rengkat bati
Rodam lagi kle ban priang ye ga jikar ku ga jong blai. Do blai beran bor baro un pen sengai na pi ye ki jing ma baro bat un tes bon na pi ye ki jing ai ei jong ga jikar ku jong un. Amen. Do blai un pen long gi do not jong pi ki ba sha skor ye ga sur jong un bat ba an pen dap ye ki da ga jing kmen bom ju kun. Ai ban siam ye pi ke bayai hagalan pi ke hukum jong ulai ba siam phang ye ka ba bha ba ka ba dei ba ba an long ye pi ke long yo ban ta ba ki pai beneng ba ke jingkar khu jong ulai beran bor baro upa ba ukon ba man skem bo khoi kan ya ra pi ba kan sa ba thi julam do le suk kamas kalawai is mo ya ulai